Ubufaransa Emmanuel Macron tayari atangiye gahunda ye yo gufunguza ikibuga cy'indege cya Goma, aho yohereje intumwa ze kujya guhura n'abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko aho kujya Goma bajya Beni guhura n'abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru boherejwe na Kinshasa nyuma y'aho AFC M23 ifashe umujyi wa Goma. Ubu noneho gahunda uko ripanze nuko Ubufaransa uko buri gukora bwahisemo kuba bwohereje intumwa zabwo kuri leta ya Kinshasa, mu gihe leta ya Kinshasa n'ubundi yavuze ko ariyo izatuma ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Ariko Colonel Nanga yabwiye Tshisekedi, aravuga ati Tshisekedi niba uri umugabo uva yifungura ikibuga cy'indege cya Goma. Tugiye kugaruka rero kuri delegation yaturutse mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaje Beni ikaganira na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uri kuyobora agace gatoya gasigaye nyuma y'igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kikuburwa na AFC M23. Tugiye rero gusesengura ibijyanye n'iziminduka za diplomasi y'Ubufaransa mu rugamba rwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho nkomeza kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Twihuse cyane rero kuwa 18 Ugushyingo 2025 itsinda ry'abadiplomate b'Abafaransa bakomeye ryageze mu mujyi wa Beni, ubu uri nk'icyicaro cy'inzibacyuho cya leta y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu ruzinduko rwabo mu biro by'intara. Iryo tsinda ryariyobowe na Bwana Mohamed El Fattah, umujyanama mu bya politiki uhagarariye Ubufaransa muri Loni i New York. Uruzinduko rukaba rufatwa nk'aho rudasanzwe kuko rubaye mu gihe cy'umuhengeri watewe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 yafashe ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Duhereye ku byabaye, Beni yabaye icyicaro cy'inzibacyuho cya Nord Kivu cyangwa cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko Goma yafashwe n'inyeshyamba za M23 muri Mutarama 2025. Uyu mujyi rwagati mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wahawe inshingano zo kwakira guverineri n'itsinda rye ryose ryari ryakuwe Goma kubera ibitero bya M23. Mbibutse ko uyu guverineri Kakule wahawe kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba ari guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe n'ubundi yitwa Major General Evariste Somo Kakule, mu gihe intara ya Kivu y'Amajyaruguru wari guverineri wayo yari yaramaze kwicirwa ku rugamba, ndetse bagashyiraho uyu muguverineri mushya akaba ari we ubu uri kuyobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru agakorera Beni. Ni nk'uko waba uri umuyobozi ubwo twavuga w'u Rwanda ukaba uri kuyoborera ubwo se twavuga nka Rusizi aho mu ruhande nyine kure. Nibyo biri kuba kuri guverinoma y'i Kinshasa yakomeje gutsindwa. Ni muri urwo rwego rero ku wa 18 Ugushyingo itsinda ry'Abafaransa ryari ririmo abadiplomate banyuranye ryakiriwe mu cyubahiro. Bwana Mohamed El Fattah, umwe mu bayobozi bakomeye mu bya diplomasi y'Ubufaransa muri Loni, niwe wayoboye ibiganiro n'abayobozi b'intara. Ibyaganiriweho birimo ibijyanye na diplomasi, politike n'umutekano. Amakuru aturuka mu nzego za leta avuga ko ibiganiro byabaye byunguye byinshi, kaba byari inyungu nyinshi, kandi byari bigamije kureba neza uko ibintu bihagaze kuri ubu ku butaka bwa Nord Kivu, kugira ngo Emmanuel Macron amenye ese ahantu dushaka kohereza inkunga, ahantu dushaka ikibuga cy'indege cya Goma gifunguka byifashe bite ku rugamba. Beni ikunze ubundi kwibasirwa n'ibitero by'imitwe nka ADF kimwe n'indi mitwe igiye itandukanye y'Abakongomani, y'Abamayimayi n'Abazarendo barwanira aho muri za Beni. Impamvu rero uruzinduko rudasanzwe, ibi byose bifite ishingiro rikomeye. Uruzinduko rw'Abafaransa ruri mu murongo ujyanye n'ijambo rikomeye Perezida Emmanuel Macron yagejeje ku bitabiriye inama ya Paris ku mahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari kuwa 30 Ukwakira 2025. Muri iryo jambo imbere ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abandi bayobozi b'isi, Macron yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye kongera gufungurwa ku ngendo z'ubutabazi. Yagize ati ntitwakwicara ducecetse turebera amahano ari kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yanijeje kandi inkunga y'ubutabazi ingana na miliyari 1.9 z'amayero agenewe ako karere.
iyi gahunda rero yo kongera gufungura inzira z'itumanaho n'ubutabazi ishyikiwe na Loni ikaba igamije gufungura imiryango kugira ngo abaturage babashe kubona imiti, ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ingenzi byagenewe abantu barenga miliyoni 21 bakeneye ubufasha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko Oxfam ibivuga, Goma imaze igihe ihangayikishijwe n'intambara, ikomeje kuba ngo igice cy'ingenzi mu kubaho kwa buri kimwe, kuko umuhanda w'indege cyangwa inzira y'indege yahaga nyuma y'uko ifungwa byatumye ubufasha bwihutirwa budashobora kuba bwagera ku baturage. Mu gihe ibyo bivugwa, Kinshasa ntibyatinze gutera ingaruka. Mu cyumweru gishize mu nama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hafashwe icyemezo ntakuka gutangira imyiteguro yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kigakora gusa ibikorwa by'ubutabazi. Perezida yagize ati ibi ni ikibazo cy'ubusugire bw'igihugu n'ubumuntu. Yahaye amabwiriza ba minisitiri batatu bafite iby'ingenzi mu nshingano: ububanyi n'amahanga, uw'ubwikorezi n'umutekano w'indege ndetse n'uw'ubuzima n'imibereho myiza ngo bakorane mu buryo buhamye. Ategeka ko rero ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa, abaha inshingano zo gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibuga kibashe kuba cyafungurwa. Mbibutse ko iki kibuga bari kuvugira hejuru gutya kirinzwe n'abasirikare, abakomando ba AFC M23 bakubise amagana n'ibihumbi by'abasirikare ba SADC, abazalendo, aba FDLR, aba FARDC ndetse n'abandi benshi. Takataka zose zari ziri hariya ku kibuga ziharinze, ngira ngo murabyibuka neza urusasu rwavugiye muri kiriya kibuga. Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka yashimangiye ko ngo gufungura ikibuga bigomba gukorwa mu bubasha bw'inzego za leta kandi mu mutekano usesuye. Ku ruhande rwe, Vice Premier Ministre ushinzwe ubwikorezi Jean Pierre Bemba yahawe inshingano zo kwemeza ko ibikorwa byose bizakorerwa kuri icyo kibuga bigwa mu murongo w'ubutabazi gusa mu bufatanye n'imiryango mpuzamahanga. Aba bose nta muntu uri kuvuga AFC M23. Iyi gahunda rero iteganyijwe gukorwa mbere y'uko uyu mwaka wa 2025 urangira, kandi ishobora guha agahenge abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu byabo, cyane cyane abahungiye mu nkambi ziri hafi ya Goma nyuma y'ibitero by'imitwe ya M23. Ariko nubwo hari uwo murongo, inzitizi ziracyari nyinshi. Inyeshyamba za AFC M23 zahise zivuga ko ibi bintu bidashoboka. Zavuze ko bidashoboka ko Goma aribo bagenzura ikibuga cy'indege cya Goma, aribo rero bafite urufunguzo rwo kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Ibi rero bikaba byaratumye Kinshasa ititira, ariko nayo ikomeza kwihagararaho, yaba ku ma televiziyo ndetse n'ahandi hose hatandukanye, bavuga ko aribo nanone bafite ubushobozi bwo kuba bafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mu magambo akomeye, Colonel Nanga wahoze ayobora Seni kandi ubu akaba ari we muyobozi wa AFC M23 yabwiye Tshisekedi aramubwira ati, hari kuwa 15 Gushyingo, yaravuze ati niba uri umugabo zana vayo ufungure iki kibuga cy'indege cya Goma. Aya magambo rero akaba yari yuzuyemo kwishongora ndetse no kwiyemera kuri Tshisekedi bari basanzwe bakorana, ndetse avuga ko ari we wamushyize ku butegetsi bibye amajwi nk'uko yakomeje kugenda bitangaza mu buryo bugiye butandukanye. Ibi rero bikaba bikomeje kugaragaza icyuho gikomeye kiri hagati y'imande zihanganye, yaba AFC M23 ifite ubushobozi bwo ku butaka bw'imbunda bw'igisirikare, kuko niyo ifite ubutaka cyangwa igenzura ubutaka buri mu kibuga cy'indege cya Goma, ndetse na leta y'Kinshasa ifite ubushobozi bwa diplomasi, kuko ni igihugu cyemewe kandi niyo ikorana n'imiryango cyangwa n'abashinzwe kugenzura ibijyanye n'indege ku buryo bakwemerera ikibuga cy'indege cya Goma kuba cyakorwa. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe, nta kindi gisabwa nuko abantu babiri, izi mande ebyiri, yaba AFC M23 na Kinshasa bagomba kwicara bakaganira. Ariko Paris iri kwirengagiza ibi byose, ikohereza intumwa zayo ibeni, ntibanakore wenda no kuvuga ngo twaganiye nabi Beni, reka tujye kumva nabi Goma ibyo bavuga, kugira ngo basi
bumva impande zombi barebe uburyo bazihuza kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kibe cyafungurwa. Ese kuri izi mbaraga za Emmanuel Macron iyi Goma iraza gufungurwa, ikibuga cy'indege kiraza gufungurwa? Mu rwego mpuzamahanga rero Ubufaransa nk'igihugu gikomeye mu kanama ka Loni, kikaba ari igihugu gihoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano, cyakomeje kwamagana ibikorwa bitandukanye by'umutwe wa M23 nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, nk'aho i New York, i Paris hatangarijwe n'Ubufaransa bavuga ko umwanzuro 2723 wemejwe mu kwezi kwa Gashyantare usaba ko M23 irekura ibice byose yafashe, ndetse n'ingabo z'u Rwanda bashinja ko ziri muri Kongo zigomba guhita ziva ku butaka bwa Kongo, n'imirwano igahagarara burundu, M23 igasubira inyuma ngo uwo mwanzuro wakubahirizwa. Ariko ibi bintu bikomeje kuba agateranzamba. Twakwibaza ikibazo kigira kiti ese amahoro ashoboka gute? Ku murongo w'ubutabazi abakora imiryango mpuzamahanga baracyatangaza ko inzira ikiri ndende. Kevin Goldberg wo muri Solidarité Internationale yagize ati gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ni intambwe nziza, ariko ibikorwa by'ubutabazi bikenera cyane imihanda yo ku butaka kandi yo iracyafunze kubera umutekano muke. I Beni aho delegation y'Abafaransa yakiriwe, bemereye ubuyobozi bw'intara ko koridoro z'umutekano zizashyirwamo imbaraga mu bufatanye na MONUSCO. Ku ruhande rwa leta y'intara, ubwo nyine y'intara ya Kinshasa, ibiganiro na Paris bifungura inzira yo kubona ubufasha bwisumbuye mu byo gutoza abakozi ba leta, ubuvuzi n'umutekano, ariko ikizamini nyamukuru kizaba mwishyirwa mu bikorwa ry'ibi byemezo. M23 ngigomba kubahiriza agahenge yitangarije muri Gashyantare, ndetse na Kinshasa ikemera agahenge kemeranyijwe n'impande zombi, ubwo M23 ndetse na Kinshasa bemeranyijwe i Doha muri Qatar. Ubufaransa rero binyuze muri uruzinduko rwa diplomasi bwatangaje ubutumwa busobanutse. Paris iri ku ruhande rwa Kinshasa, ntabwo iri ku ruhande rwa M23, ndetse ibyo iri gukora byose iri kubikora iri ku ruhande rwa Kinshasa, kandi bakaba bashaka kubikora ku mbaraga. Ibintu bizashoboka. Uruzinduko rw'Abafaransa Beni ku wa 18 Ugushyingo rufatwa nk'inzira cyangwa nk'ikimenyetso cy'icyizere muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'intambara, ariko urugendo ruracyari rurerure. Gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ni ibintu bisa nkaho bikomeye cyane, ariko ibi byose nk'uko M23 yabivuze biracyasaba inzira ndende, kandi birasaba ko bizaganirwaho i Doha, ahari kubera ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, kuko M23 yavuze ko nta bundi buryo ibintu byose bigomba kugenda ku murongo, bakagenda bubahiriza ikintu ku kindi, kandi batanga icyizere ko n'ibiki bagikoze hari icyizere ko ikindi M23 ishaka cyangwa leta ishaka kizashyirwa mu bikorwa. Ibi bintu rero bikomeje kugorana cyane. M23 mu minsi yashize Oscar Barinda yavuze ko ikibuga cy'indege cya Goma gifite ibibazo byo kugisana, ariko ibyo nubwo Oscar Barinda yabivuze, gira ngo murabyibuka neza ko ikibuga cy'indege cya Goma hagiye hagaragaza impande nyinshi zishaka ko cyaba cyafungurwa. Ngira ngo murabyibuka neza, SADC yari yemeye gutanga ibishoboka byose kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gisanwe, babe bahaca bataha, indege zabo zibe zaza kwa bafatira, ariko murabyibuka ibyabaye baciye mu butaka bw'u Rwanda. M23 yo rero na n'uyu munsi iracyahagaze cyangwa iracyashikamye ku kuba ikibuga cy'indege kitazapfa gufungurwa, ahubwo igomba kugikoresha nk'intwaro yo gukubitisha Tshisekedi agakoni kunda kugira ngo abashe kumva neza ibyo bashaka, bakomeze baganire. Ndetse Colonel Nanga buri gihe iyo ari kuvuga abwira Tshisekedi, akabwira ati Tshisekedi banza uzufungure izi banke ziri hano Goma, mbere yo kuvuga ngo uraza gufasha abaturage. Abaturage ntago bagikora, niba bafite uburyo amafaranga yabo bari muri banke bashobora kuyakoresha, business zarahagaze kubera we wafungiye abaturage amazi n'umuriro. Icyo usabwa rero banza ufungure banke, ubundi tuganire ibintu byose bijye ku murongo. Ese Colonel Nanga na Chilombo ninde wigiza nkana? Dore ko Emmanuel Macron we agaragaje uruhande ariho nyuma yaho yohereje delegation ye
ikaza ikajya i Beni aho kujya i Goma, ikaganira na Kakule aho kuza kuganira na Musanga. Ibi bintu turaza gukomeza tubikurikirane tumenye ese ikibuga cy'indege kizafungurwa bigenze bite. Ni ibintu bikomeye cyane. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV aho mukomeje gukurikirana amakuru yose 5 kuri 5.